Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kahnyo Trib Youth Council Nongmensong Unit Kelamaham Ting iki beri ke banabar hadim kuwe ke bar Jylla ya ke batip Kyrteng kung ke bar chan lama ke Pynphriang hakren sa social media ya ke Kyrteng jong snong Nongmensong de ke Kyrteng Lalchand Basti ya ke ladap ban pendo pendam menta de post nam ya ke Kyrteng belajar de minder bagi nong wei nong ar Ujian Secretary KHYC Nongmensong Unit Uba Wilson Walang kau kurwa wala pha shigilat thai kubor ringkat bat ki video haka pesan juk leber arah jarap hunriu wala maham tingge ki beri ke benabar hadi ke jing Pynphriang jong ke bar chan lama haka social media ya ke Kyrteng snong Nongmensong daka Lalchand Basti klem datib ya ke jing shisha nolo bekadai ke nongwei natin sukya jong ke Jylla Assam ke basuan sa awai shipor haka snong Nongmensong. हेलो एवरीवन, मेरा नाम वर्षा लामा है। मैं यहाँ पे नोंगमेंसोंग में रह रही हूँ। मेरा नाम वर्षा लामा, मैं यहाँ में टेम्पोरली रह रही हूँ। मैं तिनसुकिया आसाम का हूँ, मैं तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का। मैं यहाँ बस कुछ ही आती जाती रहती हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं है, किराया का घर में रहती हूँ, भाड़ा घर में रहती हूँ, लेकिन मैं हूँ आसाम का। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाया था जो जगह का बारे में, जगह का नाम मैंने जो नहीं लेना था मैंने वो नाम ले लिया। मुझे नहीं लेना चाहिए था जो नाम पुराना, जो मुझे पता भी नहीं था। मैंने कुछ कमेंट में देख के लिया था, कुछ बाहर का लोगों का सुन के, जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। मुझसे गलती हो गया, बाई मिस्टेकली, जानबूझ के नहीं किया मैंने। बहुत बड़ा गलती, मैं मानती हूँ अपना गलती को। मैं सोशल मीडिया में जब आ गई मुझे सही गलत पता नहीं चला, मैं तो बस बना रही थी। ये नहीं पता था कि जगह का नाम पुराना नहीं लेना चाहिए, बस जो है वही लेना चाहिए, लेकिन मिस्टेकली हो गया। तो उसके लिए सो सॉरी, आप सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। दोबारा ऐसा नहीं होगा, ऐसा दोबारा मैं कभी भी नहीं लूँगी। अब मुझे कुछ भी करना होगा मैं जानकारी के साथ ही करूँगी। तो आप लोगों को सबको हाथ जोड़ के आई एम सो सॉरी, वर्षा लामा माफ़ी मांग रही है, मिस्टेक हो गया। Agani ka puarngi ako ang pau sapi bangi naka HYC Nongmensong unit gilawan hakani ka sngi hakani ka step banwan hakani ka Ïing kumba pi haki katu kat ni sngi haki lapalai runsan media naka wei ka bre ka badi ka bar Jylla bat mentangi dan haka Ïing jo kani ka bre bangi lawan badi kando personally ka halor ka jingshim ka Kyrteng ka banadu ka no snem shu mentangi ngimsha shu ban khat bat kumta hakani ka sngi menta ngiwan hakani ka Ïing ba ngi Pynphriang ban ya kran ni kani ka bre bakam dei shu ban sim ka Kyrteng ka barem baja banang ni sakmat ka Kyrteng kan dei bi tang kan Nongmensong bat kani ka jaka ka bakani ka sa kani ka bre ru kani ka dong lum siap bat kalong ru ka jingta ru ya kari ba ka jat benri ba ki bar Jylla kin wan kin pelai media kin pelai akran san social media ya ka ka ba be persya bat ka snong ka thau ya kani kum ka sang hingi pen pau ka jing snor ngi pen ramjur ba ngim kwa bakan dia kum ni nang ni sakmat de nak kata kata ngi wan hakni ka Ïing mentas ngi banyak keran ya kani ka briu ka badai ka bar Jylla bat ka snong trai jong kar kam de nang ni ka de na po asam tinsukya ndai ka wan hakni ba song Ïing wai tang katu kat ni bnai kadang sa ang ni bat ka khandatip ya ki kendon ya ka ka baja balong ka snong Nongmensong ka ndai ka lapan pau hakiran san social media da ka pasim ya ka Kyrteng ka bamdei jong ka Nongmensong kum tangi peramjur bat kalong ru ka jing maham nakasenghi ni maham jur bayi ngimsha ya no ki bar Jylla ban wan ban pentok brea ya ka snong ka thau ne ha ka Jylla jongi baro ka wei kam de tang hani Nongmensong ne ka ni thawru ya baro ki nongsong snong jong ka Jylla mi khalia ba ngimsha bat ngim aila ki bar Jylla ki ban wan ban pentok brea ya ka Kyrteng bat kanam ka badai jong ka ni ka ri ba ije jongi kumta nga karpat bat nga mahamjur sa sin pan i wei ki bar Jylla ki bawan man syong masa hapo uput usam jong ka Jylla kari ka bri hunyo trap jengi ba phimdei ba phin pendan kam bakala lande ban pen thok bria kumang li hakini ki snam ki bladap ro ba ki labuan sibuan ki jing pen thok bria ya ka Jylla jongi bat nani sakmat ngim kwa syu bakanang dia kumni sakmat nga Wilson walang bolong general secretary jong ka Nongmensong unit nga mahamjur sa chisin ba yano ki bar Jylla ngim sha bakin
Kentok pria ya kesenong katau bat ya kabri unyotrap keblai cebun. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.